umukinnyi yamaze kurangirwa n'umu agent wo muri Cote d'Ivoire ntabwo APR yamuguze mu nyuve neza ikiganiro kimwe ejo twumvaga Rugangora bimeze bite kwizigira atambwira ati Rugaju ntago nshaka ibibu icyo bita APR ntiyamuguze n'umukinnyi bayirekomanze ariko impamvu mu bakinnyi bahari ari we nahisemo gutangazaho nuko nabonye CV ye mbona iraremereye ndavuga nti umuntu APR bayihaye ashobora kuba arakasa mutwe yitwa Célestin ECUA akaba ari umukinnyi w'imyaka 23 yavutse 2002 akomoka muri Cote d'Ivoire akina nka second striker umwataka wa kabiri akaba aturuka mu ikipe ya ASEC Mimosas ikipe ASEC Mimosas yamutijwe n'ikipe yitwa Zomani y'Iwabo muri Cote d'Ivoire muri Confederation Cup uyu mwaka kimye enye atsinda 2 ikipe ye yaviriyemo muri kimwe cya kane cya Confederation Cup ikuwemo n'ikipe ya Berkane yanatwaye iki gikombe yatowe nk'umukinnyi mwiza muri championnat ya Cote d'Ivoire aho yatsinze ibitego 15 muri championnat atanga assist 12 yagize uruhare mu bitego 27 afite amasezerano y'umwaka umwe asigaye muri ikipe yitwa Zomani kuko niyo yamutije ASEC Mimosas yo ayirimo nk'inizanyo agaciro k'umwaka umwe ikipe ye iri kuvuga iti umuntu umushaka nishyure $100 by'amadolari hanyuma yiganirire n'umukinnyi zandani zingwa mu matwi ziravuga ko umukinnyi avuga ko umaze kurangizanya n'ikipe ya Zomani ariyo kipe ye yamutije ASEC Mimosas ukayishyura $100 by'amadolari shaka we aratanga ngo proposal ebyiri gusa urama signing on fee $50 by'amadolari ujye umhemba umushahara $12 by'amadolari option ya mbere cyangwa se urama signing on fee $100 by'amadolari ujye umhemba umushahara $8 by'amadolari ndagasubiramo neza ishyura Zomani $100 by'amadolari ngiye urama $50 ku giti cyanjye ujye umhemba 12 buri kwezi cyangwa se urama $100 ujye umhemba $8 ku kwezi uyu mukinnyi ari ku meza ya APR ariko nandi makipe atandukanye muri Tanzania yatangiye gushaka kumugura kuko ubu ngubu muri Cote d'Ivoire ni isoko rikomeye muri Tanzania bakuye babakinnyi benshi naba Azizki n'abandi bagiye batandukanye no bagiye babakura n'abandi bakinnyi benshi mwagiye mubona bakomeye bo muri Tanzania kuri ubu rero nsoza kuri APR ko muri umukinnyi na Simba yamushatije ubundi Simba yaramushatse ku rwego rwo hejuru cyane none se za Simba na za Yanga anje ECUA Simba wameulizia upatikanaji wa mshambuliaji ECUA anje Célestin cyane kuko impamvu babemera nuko nka Shan Kalabu yavuye muri Cote d'Ivoire ari muri Tanzania muramuzi umukinnyi yitwa Ashare Awa yavuye muri Stade yo muri Cote d'Ivoire ari muri Simba muramuzi Azizki umuramuzi Paco Mezuzwa bavuye muri ASEC Mimosas muramuzi YAWO ukina kuri kabiri nawe wo muri Young Africans nawe yavuye muri Cote d'Ivoire ni soko bakinnyi bakomeye ariko bahenza amakipe muri Tanzania ajyayo nandi makipe y'ibigugu muri Afrika APR nibishaka amatsinda naho igomba gushakira utuntu tw'ingenzi tundi muri APR hari umuyobozi umwe mu bari hejuru cyane muri APR ubwo mvuze mu bari hejuru mugomba kumva namwe mu bari ku nyenyeri guhera kuri general yarambwiye ati hari inkuru mwatangaje yuko hari abakinnyi bacu barimo Clement ndetse na Claude bashobora gusohoka yaravuze ati nta best player wacu usohoka turashaka ikipe ikomeye ntitugurisha aba bakinnyi Célestin yaje interest z'ikipe idasanzwe itanga ibya mirenge atari kizo za Azam muvuga zo muri Tanzania shira biraru have na Claude wajya muri Azam tidufite amafaranga Azam ni ikipe itatugura ariko Clement ni pyramide kitse niba pyramide wenda izaza Pavel zirabandi bagiye mu biruhuko we baramubwira ati ugumye naha turebe uburyo twakemura ikibazo cyawe Pavel natongera amasezerano agasohoka APR nzaza mbabwira umuzamu ishobora kuba izazana yamaze gushyirwa ku meza ya APR afatira kimwe mu bihugu bikomeye muri Afrika ndamubabikiye kwa mbere nkuru zose ntiwazimara transfer wabuzisha umutoza wa APR biravuga yuko ngo ari umuntu ukora umukano muri Afrika
hari umuntu wandiye urwara arambwa ngo akomoka muri Maroc, sinzi niba ari byo cyangwa niba atari byo. Inkuru y'umutoza ni imwe mu nkuru ntizeye, ndashaka kugira ibyo mvugaho byinshi. Cyo kora avuye muri Afrika ubwo mwazavuga muti Rugaju niba avuze ko akomoka muri Maroc ubwo byari byo. muri Maghreb ubundi n'abatoza nizangoye mu matwi kwa kundi uba wihitira ukavuga ati uyu muntu mwizere si mwizere, ariko ugapfa kuvuga ati reka mfe kumva kwari. Hanyuma hari rutahizamu tuzaganiraho kuwa mbere, tuzasesengura ukomoka muri Togo watakisha imoso yitwa YAWO Evra Axel. Somali no zina Somani ubizi, Somani we aya mazina yo muri Cote d'Ivoire niwe nayaha. YAWO Evra AGBAGNO yitwa YAWO Evra AGBAGNO ava mu ikipe yitwa Aso Chef Officiel yo muri Algeria. Uyu mukinnyi yo muri Algeria akomoka muri Togo. Uyu mukinnyi usibye gusa kw'abatetsi n'abashefu bahari ikirongi baba bafite akazi ko gushaka litiro 3 z'amata buri gitondo, yibrosa amaze kunywa icyo litiro 3 kimeze nk'igisimba ngo gihabaro kiba kishyira ku gatuza cyegamira. Uyu Rushema Chris yishaka ngo nukwegamira kazajya kubita agashyira mu izamu, iyo adatsinze ngataharira. Waravuga ati nimushake nyene nimumpe n'amafaranga menshi dusinye ku bitego. Ni umwataka ngo wiyamini ya wimoso aravuga ati niba APR ifite umupaseri mwiza cyane w'umuwinga nk'uwo bafite n'abandi shaka asa amatsinda n'ayabagezamo. Uyu muzamu nanjye namubonye, ariko reka umuzamu namubonye kumutangariza mubikire kuwa mbere abagent de joueur hano bari kohereza imirimo Inyarugenge umuriro naho kuwa mbere umuzamu naho kuwa mbere reka tuganire kuri action college. Twigiye muri action turebe gahunda uburyo zihari. Twakire Cynthia avuye muri action college. Cynthia ikaze mu rugo imikino. Welcome to Live TV, the sports destination and entertainment. We bring you the latest news, highlights, analysis, and interviews from your favorite sports and entertainment. Subscribe to our YouTube channel. Hit a like, share, and comment. Live TV. Live TV. Live TV. Live TV. Subscribe. Live TV. Live TV. Live TV. Live TV. Subscribe. I'm a live TV. I'm a live TV. I'm a live TV. I'm a live TV. Welcome to Live TV, the sports destination and entertainment. We bring you the latest news, highlights, analysis, and interviews from your favorite sports and entertainment. Subscribe to our YouTube channel. Hit a like, share, and comment. Live TV. Live TV. Live TV. Live TV. Subscribe. Live TV. Live TV. Live TV. Live TV.
subscribe. I'm Alive TV.